Shalom, paima ijalohita rigapan sigano pari batta bani panorang sogoton pasada hita huruta martonggo hita. Ham Tuhan nai bata bapa nami na marhabang senogre atas. Terima kasih apa puji-pujian ma isombah kon uhur nami bamu bani panorang sogoton ibagas malas niur hanami boy puho humbani podoman nami. Agano panin pitahalani bagal ni pakolongimu uban nami on. Ibagas nasihol pukah kanami horja nami bani sogoton manrogop kanami mangindo mangelek hubamu ase guguh na humbamu matongtong bapa na mangguki perguluhan nami ase boy torsajore horja nami sa ganjang niron ibagas gora nakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami jalam rapakon tonggo nami. Amen. Bapenang nalongan ibagas Tuhan Yesus Kristus ijape na siyam marianan bani panorang sogot nyarion Rigapan sigano paribata Selasa tanggal 30 Agustus tahun 2022 Aima tersurat bani buku Daniel bindu 4 ayat 34 das kubani ayat 35 nama kata honsonon bani ujung ni panorang ai makawah maahu Nebukadnesar dopak babu gabe mulak maahu maruhu upasangap manatang si timbulan ai Pupuji anja hupatunggung ma iya namang gulu sadokah ni dokahni. Airosi sadokah ni dokahni do panggom-gomyonni. Anja harajonni marsundut-sundut. Hagano pangisi ni tanoon. Dos kon nalang do hiraon. Domu hubani rosuh ni do ibahin. Bani bala na inaguri atas. Apa bani pangisi ni tanoon. Sahalak pe sengdong na mangasuk manulak tangan ni atap makatahon bani ahadong na binahen muin. Bapenang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Hataon ay na ipadas Nebukadnesar. Dekosi ipasingat ne bata iya marhite nipi napa dua halihon. Bani nipi napa dua lihon on ipatalar do hubani bahasa adong do panorang dekosi pitu panorang ilupusi bahenon ni nebatama hubani Raja Nebukadnesar hamalumon humbani parnaboritani lang pitah ai lang pitah malum tumang tapi nebatasan diri do homa napabayuhon rossi napaulakon hamulion ni hasangapon ni salaku raja ibabel. Anggoy pardetehita tulimat bapainang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Songon si basaon ta nagaberigapan bani ayat 34 das kubani ayat 35 nokan. Sihol manobut bahasa ne batado tongon naboy paturuhkon apa napakijangkon. Asion mahomane saksihon ni Raja Nebukadnesar. Jana on mahoma nagabi ruji-ruji bata ibagas parguluhan ta sigano pari. Anggone batado hasa naboy paturuhkon rosi naboy pagijangkon hita. Isebe siya beranta i atas tanohon. Alaniay bapainang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Anggo bani panorangon pangahapta songon sangga ituruh mahitan wan ay. Baik secara ekonomi, baik kondisi ni parumah tanggaon, baik age sunaydo humani age kesehatan pakon bani usahata. Bapainang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Ulang ay mambayin hita gabi mandole. Halaniaha naibatasan diri do naboy pagijangkon hita use songon na narusukon ni nebata kubata. Napurlu bata ay asitotap iarusi hita. Janah tengir uhurta bani surah-surah ni nebata ibagas parguluhan taon. Artini ay
Ahape na masa ibagas parguluhan taon, maningon totap do ijolom hita politik, tenger uhur tabani ne bata. Langadong na ponop, atap ahape na masa ibagas parguluhan taon. Totoo pangarapan na si Sonayay, mambahin hita, langbe mabiyar, lahu bangkit, ang gusanggah, madabuh kita. Lang mabiyar, lahu roh kubani ne bata, mansopot kondosata, sanggah madabuh hita, hubagas hubang ni dosa. Halani, tangan ni ne bata, sirsirdo manjalo hita, janah tangan ni ne bata, sirsirdo marhitihon ni kuasani, laho pabayuhon parguluhanta. Napaduahon marhitihon ni rigapan si ganupari bata, bani panorang sogot nerion pardiati hita. Dekosi ipatalar na bata, hubani Raja Nebukadnesar, ahana si holmasa hubani, makawah do nabi Nebukadnesar dopak babu, janah mulak ma iya maruhur. Bapenang nalongan ibagas Tuhan ta Dios Kristus, rado tongon si pata ibagas parguluhan ta si ganupari, sanggah bui manamasa, sanggah mandupa kon bagi-bagi persoalan hita ibagas parguluhan taon. Songon na magudo pangahap, pamboto, atape songon na lang adong iboto kita agiaha. Onggado sa dapan orang idupa kon hanami sonay, sanggah buritan ma buru nami senomor 2 na laho ondi, sanggah i rumah sakit, lang ibotoh kanami laho mambahin aha. Ya tahun dokter sonon, ibahin tanda tangay dokter sonon. Dagko si marujung goluh ma buru nami senomor 2, tarjol mamadiri, masih tene. Langadong ibagas uhur diri tubuh atap ahape. Natotu gati tumang do jupah komani sonai, sanggah bahat tumang. Bahkan sanggah ragat ni buwe ni persoalan ibagas parguluhan tahun. Songon na bodoh, songon na otodo hita. Langadong nabui atap pinatubuh ibagas pikiranta, sonai ege ibagas uhurta. Rado tongon masa sonai ibagas parguluhan taon. Songon bani Raja Nebukadnesar bani panorang ijia, sanggah roh iya, makawa iya, jana ipasangap ni na bata, jana sirsir iya pabayuhon parguluhan ni, ijay do tene, gabi mulak maruhur iya ibahen na bata. Ase, maningon sonay do humani hita ibagas parguluhan taon bapay na. Ase buhay mulak maruhur hita, lahuman ranapi, maruji-ruji, Rosi mandopa kon gadup na masa ibagas parguluhan taon. Maningon hunay hubani na batado kita ro. Halani pitah na batado hasa. Nabuhi mambahin hita mulak maruhur use. Lahu mandopa kon na masa. Sadokah lang na bata. Namarhorja ibagas dirita. Ahape lang ibotoh kita si horja hononta. Halani ay ulang itadikon hita na bata. Ulang itundal hon hita ne bata. Sanggah bahat na masa ibagas parguluhan taon, ase tongtong ne bata man na mambere, hapentaron hubata, lahu mandopa kon haganupan ay. Janah naparpudi sa hali, napatuluhon bapainang nilongan ibagas Tuhan ta Jesus Kristus. Isobut do tene bahasa haganup pangisina tanahon, doskon langdong do hiraon. Tutura bahat pangarusion adong na manakap, songon na lang maharga jolmain marimbang na bata. Tapi lang sonay maksud ni tene, maharga do jolmain ilobe-lobe ni bata. Tapi Nebukadnesar siyol makatahon, anggo ipadoppak jolmain dopak kuasa ni bata. Sahira nalangdo jolmain. Ay maase bapay nang nilongan ibagas Tuhan ta Dios Kristus. Atap ahape sura-surata, atap ahape na sihor-sihor janonta, maningon totap do si pambalosi hita, jana unduk maruhur, irik marturuh ni uhur, ilobe-lobe ni nebata. Halani
Sunin ma bagal ni kuasa ni bata na marhorja ibagas dirita. Jana asiboy iarusihita. Pambahenan ni bata ibagas 10 taon. Maningon hapentaron na humba ni batado na manggoki parguluhanta. Halani ay ijinpuho hita sogot niari. Martonggo mahita. Basahita mahata ni bata. Jana pinduhita ma hapentaron na humba ni bata. Asiboy tongon yarusi hita habagalon ni kuasa ni bata na marhorja marmudu-mudu parguluhanta si gano pari. Amen. Martonggo mahita. Ajari hamhanami tongtong Bapa. Asibagi ni ganup na masa bani parguluhan nami si gano pari. Tetap hanami mga jamkon habagalon ni kuasa mo na marmudu-muduhon masarihon manramotkon hanami. Ibagas Kristus Jesus Tuhan namin jalam rapakon tonggo namin. Amen. Jalo hama paso-paso humba ni Tuhan na batata. Idop ni hurni Tuhan ka Diyos Kristus. Pakon holong ni ate ni bata bapa. Apa persoran ni tondo na pasing ma namak kasomani na siyam haganupan. Amen. Oras sa bataganupan, bapay nang nilongan ibagas Tuhan ka Diyos Kristus. Anduhar matongon, nebatano tetap napabayuhon guguhta, napabayuhon kesehatan ta, janah nebata matongon, natotap pabayuhon pangarapan ta, ase ibagas guguh na baru tongtong hita makorjan horjat ta sa ganjang niarion. Salom!